Пресконференција соопштивте некои ваши пораки до Македонија за ставовите на Словенија во однос на целата политичка ситуација во земјава. Па ме интересира, после сите тие разговори што ги имавте денеска и со врвот во земјата, и со Иванов, со Заев и со Димитров, каков е вашиот впечаток воопшто? Zelo me veseli, da se je v Makedoniji s to vlado pojavila neka nova energija, nek nov optimizem, kajti samo tako je mogoče narediti korak naprej na poti k Evropski uniji, predvsem pa tudi k NATO. Jaz lahko povem, da Slovenija močno podpira sedanje prizadevanje vlade, njen pogum in njeno modrost, ki pelje v spremembo ustave, ki bo seveda Makedoniji omogočila, da bo lahko pristopila k evroatlantskim povezavam. Naj povem, da se zavedam, da je ta proces težek, pa vendar menimo, da je legitimen, da temelji na, velikemu številu temelji na volji velikega števila prebivalcev Makedonije in verjamem, da je treba ta proces pripeljati do konca. Slovenija bo pri tem pomagala na vse možne načine. Seveda razumemo, da je to dokončna odločitev makedonskega naroda, pa vendar to je tudi v interesu Slovenije in širše regije, da Makedonija stopi v NATO, stopi v Evropsko unijo, da postane, članica naše celotne Evrope, da tako kot danes Slovenija, tudi predstavniki Makedonije lahko sedijo enakopravno skupaj za mizo z vsemi voditelji evropskih držav, kar je nedvomno v korist tudi prihodnjih generacij. In zato bomo Slovenci nadaljevali z našo podporo in vesel sem, da sem danes tukaj, ko odpiramo novo stavbo naše slovenske ambasade v Skopju, kajti kot veste, smo bila prva država, ki je tukaj odprla ambasado in od takrat naprej skušamo storiti vse, da pomagamo Makedoniji kot prijateljski državi na vse načine, da se bo afirmirala na evropskem zemljevidu še bolj. Второто прашање, колку сте оптимист дека целиот овој процес, уставните измени ќе биде реализиран навреме? Zdaj sem optimist. Prej sem bil zmeren optimist, zdaj pa verjamem, da je s glasovanjem v parlamentu, ko je bilo zbranih dovolj glasov za začetek postopka za spremembo ustave, se pokazala neka močna volja, da se ta proces zaključi v začetku prihodnjega leta, kar bi potem omogočilo tudi grški strani, da izpolni svoje zaveze. In jaz verjamem, da je zdaj treba z vso energijo ta proces nadaljevati in enostavno pripeljati stvari do konca, do tiste točke, ki bo omogočila, da bo Makedonija dobila povabilo v zvezo NATO in ki bo Makedoniji s tem tudi še širše odprla vrata Evropske unije. Zato bo imela tudi vedno podporo naše države. Nenazadnje bomo že prihodnje leto kot naša ambasada v Makedoniji postali kontaktna točka za NATO, s čimer bomo še dodatno, konkretno lahko pomagali Makedoniji v tem procesu. Тоа ми беше третото прашање. Во однос на активностите како контакт амбасада на словеничката амбасада тука, кои се тие активности кои што може да ги очекуваме да помогнат во однос на формулирањето на протоколите и слично? Дали тоа потекнува, например, од словеничкото искуство од пристапувањето во НАТО или актуелни моменти се време? Slovenija ima s tem že določeno izkušnjo, kajti na takšen način smo kot nekakšen mentor pomagali tudi Črni Gori, ko je bila v procesu pridruževanja zvezi NATO. Iz te izkušnje bomo izhajali, ko bomo v tej kontrolni točki, torej z našim znanjem pomagali tudi Makedoniji. To pomeni, da bomo pomagali, da se pravočasno pretakajo prave informacije med predstavniki zveze NATO in Makedonijo, da so članice zveze NATO pravilno in ažurno obveščene o vsem, kar se tu dogaja, da ne bo prišlo do nekih dezinformacij. Hkrati pa bomo tudi samo Makedonijo prenašali informacije o tem, kaj zveza NATO pomeni, katere so obveznosti in seveda tudi koristi, ki jih prinaša. Tako da potrebno bo vzpostaviti pretok informacij, omogočiti politična in druga srečanja, predvsem tudi strokovno pomagati pri izpolnjevanju še dodatnih pogojev in tukaj bo Slovenija za to zagotovo znala, ker smo to počeli že, kot sem rekel prej. Благодарам. Благодарам многу.